I wholeheartedly came here after Captain Vanja explained to me what he is going to do. Is the only reason to put an end to the fear of the people, where people are afraid to do any business, especially in this Benawali constituency, because they are afraid of some dadagiri and haftagiri. As for me, I'm fearless. I don't care this dadagiri or haftagiri. That's why we have moved forward with our own venture, launched it successfully, and we are progressing well. Except for the COVID, which has caught us from the beginning till date, but we are still moving forward. I can see a lot of businesses that has fallen down because of this COVID-19, and at the same time because of the pressure of haftagiri and dadagiri. The haftagiri and dadagiri in this constituency should end, and that is my humble prayer. MBA केलो आज यूथ आहे बाणाल्यान तेंक मुखार हाडया तेंक लँडींग सपोर्ट दिया एक्झिस्टिंग बिझनेसमॅन आहाय हांवें एक कॉफ्री सिस्टमा लागून उलयल्लो एक्झिस्टिंग बिझनेसमॅनांगे फंडींग सपोर्ट घेवन कॉफ्री सिस्टम रेडी करया आनी न्यू भुरग्यांक प्रमोट करपाक इम्पोर्ट एक्सपोर्ट बिझनेस आय गिव यू अ स्मॉल एग्जांपल हारी एक्सपोर्ट करपाचें बाणाले ब्रँडींग करून बाणाले सार म्हणून हारी म्हणून आमी एक्सपोर्ट करपा जाता सो दिस इज वन स्मॉल एग्जांपल there are so many things we could do like this so these are the things हे पॅनलान उलोवन डिस्कस करून येता ती 5 वर्सां बिझनेस कित करून वाडोवपा जाय एश्योर्ड बिझनेस कित करून करपा जाय सगळे आमगे जितले कोस्टल बेल्ट जावं ते टुरिझम जावं ते नुस्त्या बिझनेस जावं ते फार्मिंग बिझनेस जावं आनी ह्या न्हंयच्या वाटेन जे फिशींग आसा ते फिशींग सेगमेंट जावं हे जितले भाशे बिझनेस आहा ते बिझनेसान रेव्हेन्यू मेन म्हणटा येता वर्सांक पयशे कित करून येता तो रेव्हेन्यू सिस्टम आमी डिसायड करून मुखार वतलो सो हें डिस्कस करपाक हें पॅनल हेल्प करतलें इज ऑफ डुईंग बिझनेस म्हणजे वन विंडो सिस्टम शेकोनर्स आहाय ते बाबडे लास्ट मोमेंट पासून तांकां लायसन्स दिवपाक उडयताय सो वन विंडो सिस्टम करपाक प्रत्येक वस्तूक जर तर इनिशिएट करून प्रेशर घालून इनिशिएट करून जरी तर सिस्टम तयार करपाक जाता आय थिंक दॅट इज गोइंग टू बी अचिवमेंट वी हॅव 5 years टायम हें करपाक 5 वर्सां गरज ना सो आय वील टेक दीस इनिशिएटीव ऑन गिविंग मी अ चान्स टू शोल्डर द रिस्पॉन्सिबिलिटी